na akakimbia. Nen mor ne jodak e gwenge mokiewo kod bungu ma Lugari bang' piny owacho wito oko chik mabende nekumo chenro moramora mar pur e bunguno. Kagilose kinde romo mabende nobagi alwora mar apis matayo weche mag bunge e gweng' ma Lugari. Jata chenro mar rito bunguno Alice Nguta kachiel gi jakom riwruok mar jopiny modak e alwora mar bungu ma Lugari Francis Iseru. Jotelogo noyango okang' mar miyo jopiny thuolo mar puro cham mopogore opogore e bunguno. Kata kamano ne gikwayo jopur mondo ohore mar yudo lai malongo e wi chenro mar pidho oduma e bunguno. Na naomba tu serikali ili jambo la mahindi waturuhusu ili tuweze kureduce mambo ya poverty, sana sana upande wa food security. Njaa imekuwa nyingi kwa watu wetu na watu wetu wengi wanategemea kilimo. So naomba serikali ya Kenya pia kwa mheshimiwa wetu rais mpendwa Mheshimiwa William Samoei Ruto aturuhusu ili Lugari ni watu ambao wanategemea tu kilimo cha mahindi sana. Peana shukrani kubwa sana kwa serikali ya Kenya na ya Kenya Forest Service kwa weza kutupa nafasi ya kuweza kurudia kazi yetu ambayo tumekuwa tukifanya ndani ya msitu. Serikali imeona ya kwamba kuna jambo lenye upanzi wa mahindi msituni ilikuwa inashikilia. Mahindi haijawahi kuwa shilingi 200 kwa gorogoro. Lakini wakati huu imeenda sana, hata kuna watu wenye tunaumia wengi sana. Josalama Malindi no bago ng'anyo mamuol kagisu